عمل ستاینن آوندالی کلینن آبوری و جواکی ایرو لیره به بنیا نزیک بونا 15 تیرمه هولا کوتاه سربازی 15 تیرمه پانیل برای و دچار سری دف کانالا و بشک پارلمانتر ناک پارتی و هر وها میوانن و پانیلی هنه به گمان گرینگ دادم که وها دادم که دکو بحثا به واژوی چهار سری و مسئله چک بردان پککی هی لیکولینر پیوندی درو بابتن درو یه بسپور ادستاده برز جان آجون میوانه منه از ایج میوانه خوب بپرسم efendim özellikle böyle bir dönemde 15 Temmuz'un yıl dönümüne giriyoruz. Süreçle de ilişkilendirdiğiniz zaman bu yılki yıl dönümünün önemine atıfınız ne olur? Tabii 15 Temmuz Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Aynı bugünlerde işte PKK'nın silahsızlandırıldığı ve barışın konuşulduğu çok da anlamlı hale geldi. Bu mecara aştiye u geleki giring biyet salvegara 15 Temmuz'ı geleki giringe de dama دستلات AK Parti'ye داش بو مجارا PKK'ش بو مجارا مثلا کردان گلک اراده که بهز هات نشاندان پیشترجی اف هولدان هبون لبله شکستن و دمه بویرن رخستن و که فتوی هبون که باندورا که نینی سر و مجاره کرن بوی آوایی دخواستن که اف مسئله ورا چاره سر کرن و یک جی ساده من سرنکتن آوه پیواجوه جی یا پیشتر جی او بو ترکیه روبوریت اشتنوسا گرام بون ل اراده گل درکت پیش و او کتاده هات شکاندن ایرو اراده سیاسی گلکی بهزه و با عبدالله اوجالان و دم پارتی روی پیواجوه بریواد به و با آوه کی باش بریواد چه yani ve guharina pişti 15 Temmuz'ı ji bandora ka gelek erenil ve pevajoye kir yani giringiya de diroka nezikiya Türkiye'de u nezikbuna ve demeda u çekberdana PKK em de bibinin ki de roj pevajoya kanu derkeve hole u perskere ka Kurd dahi zutter çareser bibe 15 Temmuz'ı lidiji Türkiye vek operasyona ka nav devleti bu duhastın ki Türkiye lidiji balansın Irak ve Suriye behelinin u Türkiye tengav vikin az büyü avayı da fikrin devi varida politika nu ya Türkiye ya dervaji hem bu nezikbuna Irak ya Suriye hem ya Harema Kürdistan'ı ciddi diyar be. Erdoğan daxuyaniya xwe dawiye da derbarê nexşereya nû da hindek peyam dan bi taybetî diwarê parlamentoyê da diwarê derxistina yasayan da pêvajo de çawa pêşkeve em dê êdî dibînin ku pêvajo êdî diyar dibe û zelal dibe dewletê weke înisiyatîv yanî bi awa dewlet baxçelî ev pêvajo da dest pê kirin و پشتی ویجی عبدالله اوجالان راست داخویانی دا را گشتی و پشت را پیواجو بردوام کرو عبدالله اوجالان پیام کنو یا ویدیویی بلاف کرو PKK چک دانی و نهاجی دولت ترکیه پنگاوین کو پیوسته باوجه داوجه و برپرسیاریه که گرینگ دیگه و سر پارلمانتوی که ده کمیسیونه که بیا آوا کرن و جو اف کسیم PKK'ی ده چاوا انتگره جواکی ببین اف پنگاوین پشمده امیوانتشتا ببینن و هیوی یک آلیه دنجیل دویواری ده هیا او کسیم که ده چکی خودینن ده چله بینوی چه بکن دویواری ده پیوستی به سر راست کردن و درخستنا یاسان هیا میسیونا دم پارتی دل بداره چه ببه برز اردوغان گفت که ام ده AK Parti MHP و دم پارتی به هفرا بمشن دم پارتیش بو یکی آماده از وسا باور دکیم که دم پارتی آماده و رولا که بریاردر و تسیرکار یا عبدالله اوجالان سر و پیواجو هیا ام دبینیم که باندورا ویجی ته دیتن ام دزانم که هنک دناف کادرین قندیلین PKK ده همون که ندخواستن چک بدانین لبله دما که عبدالله اوجالان رولا خلوه داره زدتر دیار کرد ام دبینیم که پیواجو گیشته و قناغه و ام دبینیم که رولا کوان ارینی
هيا يا دمجي اردوغان جي فيا تشتيك سر يعني راست اني زمان وام لقاده جي في تشتي بينم كرولكا جرينكا دم پارتیه هیا. می‌وانه مبرز جان آجوم بول ستای بگومان سال یادا 15 تیرمه هجی نزدیک به پروسه که گله گرین که همو جهف دو جدانینا به هفراتنا نرخاندن لان قره ایرو صبح امی ببینن کو زیده تر پانل و سمینار سر وان بابتانه برای